Ibihe byiza rero nshuti bakunzi ba M24 TV, reka nongere mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV rero mu makuru agiye atandukanye tuba twagiye tugutegurira kuri channel yacu. Kubona inkuru zacu rero mu buryo bunogeye buri wese mu buryo bwiza kandi bukoroheye, nuko rero uba wakoze kuri subscribe. Ikindi kandi rero yimaze gukora kuri subscribe urabize ko hirya yayo hari akantu kakazogera, ngako rero ukirikaho inshuro imwe gusa rero ukajya ubona ubutumwa bugufi mu gihe tuba tumaze gutegura inkuru twanazigeretse kuri channel rero ukubwira ko hari inkuru imaze kugera kuri channel. Abambere rero muko bamenya amakuru muhita mumenya rero inkuru zacu ndetse n'ibyo tugenda tugarukaho mu nkuru zacu tugenda tubagezaho za buri munsi. Bamwita rero Kabarebe, akaba rero ari umuhungu wa General James Kabarebe. General James Kabarebe rero akaba ari umujyanama wihariye wa Perezida wa Repubulika rero mu by'umutekano. Hanyuma rero umuhungu wa General James Kabarebe ugiye kumenya byinshi rero bitangaje ku buzima bw'uyu musore. Ubu tuvugana rero akaba ari umuyobozi mukuru w'ihuriro ry'abikorera mu by'ingufu rero icyo twita Energy Private Developers. Akaba rero ari umwanya ageze umwaka wa 2018 ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye rero na Kabarebe, umuhungu wa General James Kabarebe. Akaba ari byo ugiye kugenda umenya muri iyo nkuru naguteguriye. Amashuri yize ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye rero ukaza kugenda ubimenya. Reka mbaye ikaze mbifuriza komeza kugira ibihe byiza kuri M24 TV. Kora subscribe ndetse unanyeganyiza akazogera, hanyuma rero ukomeze kugenda ubona iyo nkuru zacu gatanu kuri gatanu. Mwese rero mbahaye ikaze, reka nkubwire ngo ndagaruka nyuma y'ayo masegonda make cyane. Nagaruka gake rero ngiye gufata nyuma nkaza ndapora iyi nkuru ku buryo burambuye ku bijyanye rero n'uyu muhungu wa General James Kabarebe. Rero ngira ngo muramubona mu isuti nziza cyane, ku isaha nziza, karuvati ndetse n'ikote. Urabona ko rero hari umwana usa na se, nkuko bajya bavuga ngo rero kwibyara rero bitera umubyeyi neza, niko nabivuga. Rero reka namwe nizere ko muri buze kugenda munogerwa ndetse mukaryoherwa n'iyi nkuru naguteguriye. M24 TV rero mwese mbahaye ikaze. Kabarebe rero akaba n'umuhungu wa James Kabarebe, akaba rero ari umwe mu basore babahanga cyane. Ibingibi kandi bikaba binagaragarira mu bijyanye n'ibikorwa agenda ndetse n'imirimo yashinzwe kuva rero mu mwaka wa 2018 kugeza rero maginga ya ku bijyanye rero n'ihuriro nagiye ruguru. Nkubwira rero byinshi bitandukanye rero ku bijyanye no kuba ari umuyobozi w'iri huriro. Mu bijyanye rero n'amashuri ye ndetse n'uburyo yagiye yiga, akaba afite impamyabumenyi y'iciciro cya gatatu cya kaminuza mu miyoborere rusange, icyo twita Public Administration. Yakuye rero muri Kela Graduate School of Management iherereye rero muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amashuri rero ayangaya abakomeye cyane ku bijyanye rero no kwigisha ibijyanye n'imiyoborere rusange, Public Administration. Hanyuma ikindi kandi afite impamyabumenyi y'iciciro cya kabiri mu miyoborere y'ubucuruzi, icyo twita Business Administration. Akaba nayo rero ari impamyabumenyi yakuye rero muri California State University ndetse n'impamyabumenyi y'iciciro cya kabiri cya kaminuza mu by'ubutabera yakuye muri Hannibal Grange College. Akaba rero ara ayo mashuri yagiye yiga mu bijyanye rero na kaminuza. Urumva ko rero ku bijyanye n'amashuri yafite amashuri ahanitse cyane. Hanyuma rero akaba yaratangiye gukora imirimo ya hano mu Rwanda mbere yuko rero agerwa umuyobozi mukuru w'ihuriro ry'abikorera mu bijyanye n'ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda, icyo twita Rwanda Private Developers APD. Akaba rero APD ni ihuriro rya sosiyete n'ibigo rero by'abikorera bifite aho bihuriye n'urwego rw'ingufu n'amashanyarazi. Ni rimwe kandi mu mitwe itanu igize igice gishinzwe inganda mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda, icyo twita Private Sector Federation cyangwa se mu magambo ahinnye PSF. Hanyuma ikindi kandi wamenya kuri cyangwa se Kabarebe niwe muyobozi mukuru wa mbere iri huriro rigize kuva ryajyaho mu mwaka wa 2014. Hanyuma ikindi kandi wamenya APD yibanda rero ku gukora ubuvugizi ku banyamuryango no guteza
imbere ubufatanye bugamije iterambere ry'urwego rw'ingufu mu Rwanda. Yashyizweho rero n'itegeko nomero 41 ryo kuwa 13 z'ukwezi kwa 10 umwaka rero w'ibihumbi 2014 ku bijyanye rero na Energy Private Developers, aricyo twita rero mu magambo ahinnye APD. Hanyuma rero Sanda wagizwe umuyobozi mukuru akaba afite inshingano rero zo kuyobora gahunda z'ihuriro no gushyira rero mu bikorwa bwa yaryo y'ibikorwa, ari nako rero akorana bya hafi n'inama y'ubutegetsi bw'igihugu. Hanyuma rero uyu muhungu akaba rero yarazanye muri APD ubumenyi, ubuhanga ndetse n'ubunararibonye afite mu bijyanye n'ingufu ndetse n'ubucuruzi mu Rwanda. Icyo gihe rero akaba aribwo yaje kugirwa umuyobozi mu mwaka rero wa 2018. Hanyuma rero atangiye gukora muri APD guhera rero mu mwaka wa 2016 ubwo yarashinzwe imicungire y'ibikorwa by'umushinga witwa Shell Foundation, korana rero n'iryo huriro, aho yagize rero uruhare mu gushyiraho gahunda y'amashanyarazi adakomoka ku ngomero, kubaka rero ubumwe n'abafatanyabikorwa mu rwego rw'ingufu ndetse n'ubuvugizi bw'uru rwego. Urumva ko rero mbere yuko agerwa uyu muyobozi mu myaka 2 yashize rero akaba n'ubundi yari yaratangiye gukora muri iki gikorwa, kuri ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane rero akaba yarishinzwe ibikorwa by'umushinga Shell Foundation, nawe rero wari ufite aho uhuriye na APD. Hanyuma rero uyu musore ntago ari ahangaha honyine yakoze, kubera ko ku bijyanye n'imikorere ndetse n'akazi afite experience ihagije cyane, dore ko guhera 2011-2014 yakoze mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ariryo Rwanda Development Board cyangwa se RDB, akaba rero yarashinzwe imitungo n'imicungire y'ubucuruzi. Icyo gihe rero akaba ariho yakoraga muri rero 2011 kugeza 2014. Urumva ko yahamaze imyaka 3 mbere yuko yerekeza rero muri iri huriro rya APD. Hanyuma rero ikindi wamenya nuko rero iri huriro rirajwe ishinga na gahunda rero yo kugeza amashanyarazi ku banyarwanda bose bitarenze umwaka wa 2024 binyuze rero mu bufatanye ndetse n'ubuvugizi. APD rero ikorana n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo urwego rw'abikorera, arirwo rero nakubwiye ko ari PSF. Ikindi kandi nakubwiye ko iyi APD ari kimwe mu bice 5 bigize urwego rw'abikorera, akaza rero guverinoma y'u Rwanda, minisiteri y'ibikorwa remezo, ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG, hamwe rero n'ibigo bigishamikiyeho. Hanyuma rero uyu mushinga uyu mwana wa Kabarebe abereye umuyobozi, Kabarebe ikorana kandi n'ibigo mpuzamahanga nka Power Africa, akaza rero umushinga wa DFID, akaza Andev ndetse n'umushinga wa GIZ n'ibindi. Ikaba kandi ifite abafatanyabikorwa nka Shell Foundation ndetse na BFIZ zifasha rero mu gutera inkunga gahunda n'ubuvugizi ku bibazo by'urwego rw'ingufu. Hanyuma rero IPD igizwe n'abanyamuryango basaga 100 barimo abakorana mu bijyanye rero n'ingufu zituruka mu mirasire y'izuba, iziva ku mazi, gazi na peteroli, biomass, biogas, gazi metane ndetse n'ibindi. Komite nshingabikorwa rero n'abakozi bose ba IPDF bihurije cyangwa se bifurije bakaba barifurije umuyobozi mushya wabo amahirwe masa mu nshingano nshya yahawe, ariwe rero Sanda Kabarebe, akaba n'umuhungu wa General James Kabarebe. Ngo rero urimo uragenda ubona ifoto ye, dore ko ari umuhungu ubona ko akuzemo, urabona ko rero ari umuhungu akuzemo kandi urabona ko ari umuhungu ufite igihagararo. Ikindi kandi akaba ari umuhungu ufite ubumenyi buhambaye ndetse akaba anafite ubunararibonye mu mirimo ye rero ya buri munsi agenda akora. Isi umubyara nawe rero umwe mu bantu bakomeye cyane hano mu gihugu ku bijyanye rero na General James Kabarebe, dore ko rero ubu tuvugana ari umujyanama wihariye bya perezida, rero akaba ari umujyanama wa perezida wihariye mu by'umutekano. Ikindi kandi wamenya mu mateka ya General James Kabarebe, nakubwiye ko rero mu mwaka wa 1985 aribwo rero ari umwe mu binjiye igisirikare, cyane cyane rero aciye hariya mu gihugu cya Uganda, aho rero yaje guhurira n'abandi bose bafatanyije urugamba rwo kubohora igihugu, abanyarwanda rero benshi cyane. Ikindi kandi rero wamenya General James Kabarebe akaba ari umwe mu barwanye urugamba rwo kubohora igihugu mu ngabo rero zahoze ari za RPA, ubu ngubu rero akaba ari ingabo za RDF. Yigeze kuba rero minisitiri w'ingabo
mbere yuko rero aba umujyanama wihariye wa perezida wa repubulika rero mu bitekano. General James Kabarebe rero nawe ni mu bantu bakomeye cyane, ariko urumva ko n'umuhungu we nawe rero amaze gutera intambwe ikomeye cyane. Aha rero ku bijyanye na Sanda Kabarebe, reka rero mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Iyi ni M24 TV rero, inkuru zacu kuri channel yacu nakagaruka. Wifuza rero kujya ubona inkuru zacu 5/5 nuko uba wakoze ibyo nagenda cyangwa se ndagarukaho mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, yaba kuba wakora subscribe, ikindi kandi rero ushobora no kuba wanyeganyeza akazogira nyuma ukajya ubona inkuru zacu 5/5 mu buryo bunogeye ijisho, mu buryo bukoroheye, ukajya umenya aho isi igeze, ukamenya amakuru. Bajya bavuga ngo rero icyambere ni amakuru, nawe niba ufite amakuru birashoboka rero ko buri kimwe cyose wabasha kumenya uko kiba gihagaze. Iyo nta makuru ufite rero ugendera mu kigare ndetse ntunamenye aho biva ndetse n'aho byerekera, ntunamenye rero n'umurongo ngenderwaho uburyo ushobora kwitwara mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Reka mbashimire mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Iyi ni M24 TV, ni inkuru kuri channel yacu nakagaruka.